reka nsabe umuryango wa Michel tambuke. Pastor Michel, reka muvugeho. Uyu muntu dufite uwundi mwihariko Imana yamukoresheje ku buzima bwacu. Niwe waduhaye imodoka iri 0 kilometer. Iyi famiye niho baduhaye imodoka. Umuntu yoje gusaba undi modoka ba naho uzoje kuyisaba. Iyi famiye yaricaye ikora inama, baravuga ngo Pastor Kado kubera ko na famiye kubera ko tuyikunda batugenera imodoka nziza, abenshi murayibona iryoshe. Umunsi twayibonye yanabimbwiye nagize icuye, ariko umunsi nayibonye nagize icuye ivanze n'amarira. Uwo munsi sinaraye mu nzu, naravuze ngo Mana turagushimiye. Famiye Pastor Michel turabakunda, mwatweretse urukundo ruri hejuru. Reka nsabe madamu wanje, nawe ufite yawe nta kibazo. Reka nsabe madamu wanje ubambike iyo mpano muhobere. Afite indi mpano, dufite impano twateguriye madamu we, yitwa Mahombi, izina ryiza cyane. Twamuteguriye impano yindi yihariye y'abamama. Uwacu niwe wayimuteguriye, reka imushikirize. Umushumba Bishop, Mama Bishop, muhaguruke mu cyubahiro cyane. Batambuke. Aba bantu b'Imana ubuzima bwo mu isi Imana ubanyujijemo, ibindi byose byagiye kuza. Uyu munsi ndi umugabo ufite inzu, Imana yanyujije muri aba bantu, kandi sinari mfite ikibazo cyo gukodesha. Oya, ubu munsi wozi wanje nkakuzimana amata, nkaguha n'inyama, washaka n'imikeke tukayitumika haza, ushaka dodo zozo twari dushoboye kuva kera mu by'ukuri. Ariko uyu munsi ndi umugabo wubatse uri wiwe, binyuze mu mugisha Imana yambaye nk'umushumba. Ndamukunda. Mama Bishop turabakunda, muri beza ku buzima bwacu. Ibyo Imana bakoresheje tuzahora tubizirikana. Muri ibyo rero twamuteguriye inka. Twateguriye famiye yanyu inka. Inka reka nyivuge mu ijambo rimwe. Mu muco wacu inka yonyine nizija gusaba umukobwa. Umuntu azasabwa n'inka, nta kiruta inka. Mu muco wacu inka iraruta imodoka n'inzu, inka iraruta Rwanda ye. Inka ni ikintu gikomeye. Muri ibyo byose, muri urwo rugendo twabateguriye inka nka famiye yanyu. Sabe data bukwe na muzehe wanje, umwe aturuke hirya undi aturuke hino, baje hagati, mubashire hagati. Bishop aje hagati na Mama Bishop.
aje hagati, oye muze banza ureke nyabo twebwe eka iyi nka ababyeyi bacu bayibashikirize. Reba hari murakoze cyane. Twabateguriye inka mu bintu binini bikomeye mu buzima bwacu no mu muco wacu n'inka. Mwicare mugubwe neza. Hanyuma soze shimira mufasha wanje mwiza cyane. Ndashaka namugeneye impano, namugeneye impano nziza muri ibyo bihe byose mu rugendo. Kuko yabivuze byari bigoye kugira ngo umuntu uri muri ubwo buzima bugoye akubwire ko akwemeye kuzabana nawe kandi atizeye ko cyangwa atazi ku bihe byohinduka, bikaba ibihe byo kuburara, bikaba ibihe byo kubwirirwa, bikaba ibihe byo kwambara ubusa. Ariko ibyo byose ntiyabirebyeho, yakoreye mu kwizera. Umugore w'intwari muri urwo rugendo rwose. Mu by'ukuri mu gipasiteri dukora, gipasiteri ni umurimo ugoye, ariko mu gipasiteri kinini dukora ni umuntu udashobora kumbangamira mu masengesho nagiyemo, mu mavugabutumwa, niba ubana n'abana, niba uba mu muryango. Ndagushimira mama w'abana, uri intwarikazi. Reka mushikirize impano namugeneye. Murakoze. Y'urugendo rw'ubuzima Imana yanyujijemo akatubera umugisha. Nababwiye ko kandi ntabwo byari byoroshe gusengera ntabwo ubundi bibaho, nuko nyine azayerekwa arerekwa. Ariko kuvuga ngo usengere umushumba, mureke mbabwire ibi bintu. Nari umusiribateri. Icya kabiri, ntagira n'ikoti ryo kwambara. Ngira ikoti rimwe uwacu yagaze asanga mu cyumba, rimwe gikositime. Kugira ngo usenge kandi fasiko bari bake, sinzi ko bari barenze 50, ni nkaho 50 mirongo ingahe gutyo, sinzi ko bari bageze 100. Ariko babasirimu, abagabo bose bize, abayobozi ba prokireri, abanyamakuru, abafite amaradiyo, nyine afite nk'abakristo nkaha gusa, ariko bose bari mu rwego rwe. Ndagira bose bagaza parika amamodoka, abadokiteri, umuntu kandi nta diplome byibura. Jewe ndi mu bantu nyine batagize diplome nyinshi, reka mzite gutyo. Mu by'ukuri kugira ngo ufate uwo muntu musengere abo umushumba w'abo bantu, nta gifaransa cyinshi, nta cyongereza, murabizi by'umujyi gusa ibintu byinshi. Ariko kubera ko umwuka w'Imana aramuriho, amutungiranje nyine. Wabo bantu nta gifaransa cyinshi, nta cyongereza, murabizi by'umujyi gusa ibintu byinshi. Ariko kubera ko umwuka w'Imana aramuriho, amutungiranje nyine, ndasengerwa. Rero urwo rugendo ruranyorohera. Manije mu buzima nyine, shobora kuba nogura kawunga, shobora kuba no kwicaza umukobwa nkamubwira ngo dukundane. Ibindi byose byaroroshe. Reka dukomere Imana amashyi. Twakongera tugakomera Imana amashyi.
ya turavuga umwanya mugufi narenze ngo turasubira dusirimbe nyine kure mu bwatsi rwiyereka arimo aravuga ko bikiriho. Twebwe ntabwo dutinda cyane, nta nubwo dutinda na gatoya. Turabanza reka mubanza avuge. Murakoze kumpa ijambo. Ntabwo nyarinzi ko mvuga, ariko sinyobora icyo mvuga ku bw'uyu munsi wo gushima Imana kubw'umuryango wa Revera. Ndimo gusirimba nyabyibutse ndanabivuga. Ndibuka aza mu rugo atubwira ko yifuza ko Bishop yamubera umugisha, akamushakira uburyo bwo kujya hanze. Ntibyakunda kuko si utanga visa, siko mubizi. Hanyuma atubwira ko yifuza ko twamubera umugisha tukamugira umushumba muri Foursquare. Mureke mbabwire iki kintu. Pasiteri yabivuze yari silibateri. Icya kabiri ntabwo ntiyari umudiakoni, yari umuyumbe muri Alarme. Muzi kuba umupasiteri mu rusengero etape biheraho. Uhera kuba umudiakoni, ukaba umunyetorero umaze igihe kirekire, bakakumenya bakakumenyera, abakristo ugiye gushumba bakaba bakuzi. Ariko waza kubera kuko yabivuze neza, hari icyo Imana yari yarabibwiye kuri Bishop, yaraje arabidusaba, ariko Bishop amubwira ko bidashoboka. Hanyuma ndibuka uwo munsi Revera twari nko mu masaha 5 za nijoro, aratubwira ngo mushobora kunyemerera mukambera irembo ry'umugisha. Yavuze iryo jambo, mbwira Bishop ngo nimba Imana ishobora kohereza umuntu ngo tumubere irembo ry'umugisha, dushobora kumusengera muri Foursquare. Ntiyabe yindi mbogamizi ivuga ngo ntiyabaye umudiakoni, ntafite umugore, nta namaze n'iminsi, yari amaze ukwezi kumwingira ngo cyangwa ibyumweru, ukwezi kwari kutarashira. Wowe mukristo yoza mu rusengero ukamusengera kuba umushumba. Ariko kubera umugambi w'Imana, Imana yaduhaye umutima wo kubyakira no kubishigikira, mbasha kubyumvisha Bishop, kuko abanyamategeko kubumvisa ntibyoroshe, ariko kubera Imana yarabyumvise arabikora. None uyu munsi murimo murareba aho bigeze. Ntabwo byari byoroshe, ariko byari bikwiriye mu gihe cy'Imana. Rero ndashima Imana ko ibyari inzozi, ibyo twifuzaga. Wenda wifuzaga kuja mu mahanga ntibari kukumenya, ariko amahanga yose arakuzi. N'ubu wagenda nta kibazo kirimo. Rero ndashimira Bishop wabyumvise, byari bigoye. Ndashimira abantu bose twakoranaga icyo gihe muri Foursquare babyemeye. Ndashimira na Revera wabyemeye kugira ngo aze atubera umugisha, kuko hari urugendo rurerure twabanyemo muri iri torero rutari rworoshe. Rero ndatwaye umwanya munini. Imana yakoze ibyo byose, mumfashe tuyikomera amashi. Imana niyo kwizerwa, ukomeze uyizere. Nimba ibyo wayisabye bitarakunda, hari urugero rwiza mu myaka, nyuma y'imyaka 10 n'ingahe arimo aragarukana amashimwe y'ibyo Imana yakoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka naje mvuge mu magambo makeya, nari kuvuga byinshi. Mwumvise yuko kuva kuri ba muzehe baziranye twabaye hamwe, turabagunga twese. Ariko hari umuntu witwa Mugunga William wanyohereje message. Ndashaka gusa ngo menye ngo ninde, niba arimo hano, niba hari umuntu wanyandiki ni wewe. Ndagushimiye. Ubwo ngo kutashatse ko bivugwa nyine ubyumve cyane. N'ubwa mbere nkubonye izina naryumvaga, ariko nyine niwe waduhuje, undaza kukubwira impamvu bivuze kuri. So ndahamya neza yuko icyo wakoze wagikoze kubera igikorwa cyabaye hano. Hanyuma hari ibintu bizanamo emotion, kazana amarangamutima menshi, ndagerageza kuyagabanya kandi mvuge ndasa ku ntego. Twari tuziranye, murumva izo nzozi nagize n'uburyo nazimubwiye. Benshi iyo ibintu byaje muri buriya buryo tuzo nabyibuka. Umuntu aza kubwira ibyo wamubwiye wowe utakinabyibuka. Iyo biza kuriya nyine, kandi hari igihe umara no kubivuga nawe ukabura aho bikuye. Ico gihe tuganira mu rugo tuvugana ibyo kumushakira ibyangombwa bija hanze. Murabizi ko nta muntu wafasha undi kuja hanze. Hari n'igihe twage dushaka ama invitation ukayiheza umuntu umwe,
ntagende ubundi wayiheza utekereza yuko atari we bayiha akaba we bayiheza. Biriya ni umugisha iyo byaje biza kure. Ariko icyo nashimye, iyo ugenda buriya wari kugenda ntacu ujanye, ubu ngubu wogenda uri umuntu uzwi, ukora kandi ugira impact hari ugiye. Ndahamya neza yuko umunsi umwe kiriya kirere cyo mu Burayi tuzakigeramo turi kumwe dukorera Imana. Ndabihamya. Hanyuma muri uru rugendo sinzi kuvuga byinshi cyane. Icyo kuba umushumba mu rusengero, je nagize ibibazo bibiri bikomeye. Icambere, yaje asanga hari abantu bo mu muryango wanje banyegere, barimo Desire, barimo baririmbye asa nkaho ayoboye, barimo Christophe, ngira ngo yaratara umudiyakoni ariko yabaye umudiyakoni vuba nyuma yaho, barimo Emenu na Patrick, abo bose babaga mu rugo, kugira ngo undi muntu aze deja bumva ngo ni umugunga ni mwene wabo wo kukabara. Deja yari diri toroshe. Hanyuma nzanibuka kugira ngo tumunyuzemo nk'umushumba, namubonagamo imbuto yo guca bugufi, namubonagamo imbuto y'urukundo, namubonagamo imbuto y'Imana imurimo. Reka tugikomera amashi. Damascene ntari hano no mu rusengero, arabiswabanaga muri bodi n'abandi ndavuze, kugira ngo Pastor Kado twamubwiye ko tuzamusengera bwa mbere. Tujye dusengera abantu kabiri. Twamubwiye ko tuzamusengera mu mugoroba, basengerwa mu gitondo. Kubera iki? Sinashoboraga kumubwira ngo tuzagusengera twizeye yuko bodi zabyemera. Njyewe pasiteri umunsi wa mbere yaje kumfiyansa mu rusengero, arabiswabanaga muri bodi n'abandi ndavuze, kugira ngo Pastor Kado twamubwiye ko tuzamusengera bwa mbere. Tujye dusengera abantu kabiri. Twamubwiye ko tuzamusengera mu mugoroba, basengerwa mu gitondo. Kubera iki? Sinashoboraga kumubwira ngo tuzagusengera twizeye yuko bodi zabyemera. Sinamubwiye n'impamvu. Nuvuga ngo nagomba kujana dosiye muri bodi, nkayidefanda, nkayihagararaho. Umwe muri board members yaramwese kuriya Mungu hayo uvuga si umunyarwenya gusa, hari ikindi kintu agira kitari urwenya, kuko ni kuri yazavuga nyine afite ng'urwenya rwinshi, imuru nziza. Iwe nkuko yabibabwiye yarataramuvuga butumwa w'ikirangirire abantu bazi, yamubonaga sirimba abaza kandi akibaza neza ikibazo. Ndamubwira nti rero uriya muntu nubwo umubona kuriya, intangiro z'abantu bakorera Imana benshi zitangira zimeze kuriya, apfa kuba afite character, apfa kuba afite umuhamagaro. Mbona iyo dosiye inyuzemo, hasigara no kurwana kugira ngo ashake. Twaraganiraga namushyiragaho pressure, urumva yashatse muri 2013 ngira ngo na kane, yarasenge muri 2012, amaze imyaka 2. Umunsi wa mbere anyereka madame we, naramurebye nkabona n'umukobwa w'umujyi nawe kundu uyu muntu azamugore w'umupasiteri. Ariko ndashima Imana. Reka dukomere Imana amaci, kuko yari afite ibintu byo kuba mutoya agasubira akaba n'ukuntu nyine ubona ahagaze nko mu mujyi cyane. Ariko byabaye byiza cyane. Ndashima ku rugo rwiwe. Buriya iyo ugize urugo rutameze neza n'umuhamagaro uba wapfuye. Ndaza kukivugaho nyuma sose. Hanyuma ibindi byose byabaye sinabitindaho cyane, gusa nababwira ngo uyu ni ugarutse gushima. Si kenshi bene aba bantu baboneka mu buzima. Abo nasengeye ni benshi, barimo abo nasengeye inshuro 2 benshi batarampamagana umunsi n'umwe ngo bambwire ngo turagushimira, kandi sinabibishuza. Birashoboka yuko naje abansengeye ntabitekerejeho cyane, ariko kuraduha amasomo meza. Reka tumukomera amashi menshi. Icyo kintu ntigisanzwe. Cya kabiri, iyi mishinga itangira, ndashimira gusa komite ikintu kimwe gikomeye, nuko batagiye ngo bakore ibintu ku ruhande mjumvire mu bakristo. Kuko umunsi mama mbwira icyo gitekerezo, nyuma akazana na Rushambara, ngira ngo Rushambara niwe wambwiye wa mbere, nyuma azana na mami na Ange. Baje bambwira ngo haje vision imeze gutya, bambwira mami yaje, mureke tubanze dukomere mama amashi. Haguruka muri ijambo rero. Mami yabanje kubakira muzehe Saruhemba,
mu gitekerezo cye yubakira umuntu witwa Pade Musoke. Abo nibo umenye, ariko mu bitekerezo byiwe z'umuntu watekereje, reka tumukomere amashyi menshi. Uri umunyamugisha, abana bawe bazabone ibuhaye ukora. Hanyuma azanye n'iriya timu, izari timu nziza, tuganira, baza bambwira igitekerezo, bambaza uburyo twagishyira mu nzira. Manze mvuga ikintu, Pastor Kado ni mwene wacu. Pastor Kado siwe mushumba wari mu rusengero wenyine. Pastor Kado ndiyabivuze, twakoze gahunda mu rusengero muri 2018 ngira ngo mu kwezi kwa mbere kuri Bonani, niba atari 2017, birimo Daniel Keyune twaye umupasiteri twasenganaga hano na King, baja muri Majerwa, bazana imodoka turayimuheza, twagikomera amashi. Urumva deja gutanga imodoka, niba icyo gihe naravuze ngo niwe wa mbere tubikoreye, tuzabikorera n'abandi, hari abakibinyishuza. Noneho rero bazanye umushinga w'inyubako, numva noneho bitanyorohera kuko barabihuza n'umuryango, tibumva yuko ari n'uwo hanze. Musubire ku mbuga tuzibanaho n'abantu benshi hano. Twashizeho urubuga rwa mbere ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2022. Urwo rubuga rwa mbere ntawo mu rusengero nashizemo, narabanje bukeye mu gitondo, nashizemo abantu bose bo hanze, inshuti zanje zose yabibabwiye. Hafi amafaranga yavuye muri urwo rubuga nko mu cyumweru kimwe niyo yaguze ikibanza kirenga za miliyoni 10 hafi aho ngaho. Murumva, naravuze nti tubanze nibura tugira umushinga w'iyi timu n'inshuti zacu. Mu bantu batanze amafaranga menshi, reka kivuge mu batanze amafaranga benshi harimo Gayi murumuna wanje tuvukana kuri papa na mama, yatanze amadolari 1000. Ico gihe sinababwiye n'uwo ari we, nanditseho ko ari X, ashobora kuba ari hano. Niba atari hano ari mu bantu bashimirwa n'abandi benshi, ba Theopista Mutesi bande ni benshi, habe na Alex mwicaranye uyu nguwo aho ngaho yatanze. Kurya waza utanga imidari gajewe z'abantu nagiye nshira, bamwe nageza mama nkababwira ngo urayatanga, bamaseruka bariya $500 bande. So ayo mafaranga amaze gusa nkaho abonetse, tuguze ikibanza, nibwo twakoze urubuga dushiramo abanyetorero, tubabwira ngo hari abantu bafashe initiative, none mubishoboye twafatanya. Abanyetorero ntibangora, abanyetorero baravyumva, munyemere tubakomera amashi menshi. Ico kintu gikozwe gitangira nyine cihuta, abantu ba mbere bagitangira, nyuma n'ubu rutonde hari abantu batanze atarataha, ariko nibisanzwe turabizi iyo abantu batanze amafaranga bamwe nyine ntibahigura. Ariko bakiya ko barambaza yazo ngo barashaka kuyibona, ntabwo tuyerekana nyine kuko mutabishize muri gahunda, bazagusure mu rugo. Kandi ni nziza kandi ruzuye. Ico naco ndashaka kuvuga ngo komite yagize neza, kuvuga ngo binyuze mu muco, barabitubwiye, tibabanje gukora urubuga ngo turwane no kuzimya umuriro watangiye n'ibindi byari kuvugwa. Tubibwiye abanyetorero bazakira neza kandi barabikorera. N'inshuti zose tutavuze mu mazina, urutonde ni rurerure, ariko nkuko bakubwiye izina niryo ryatumye bikorwa. Hari uwo woshiraho tiyagire n'umuntu akakubaza n'impamvu wamuzanye, arabyibuka. No muri jumweru 3 ubu mvuye muri Amerika, hari ayo nazanye y'umuntu uvuga ngo nabagakora ubuga sinayatanze, narayazanye n'umupasiteri witwa Joseph, nta nubwo yaramuzi, nta nubwo yaramuheruka. Benshi nabo ngabo baracyagenda bahigura, bazabikomeza kuko ico umuntu atanze kugihugura biba byiza cyane. Cyo ni kindi. Nyuma wenda kugira ngo ndatinda mvuga utundi tubiri soze. Uyu mushinga twari tuzi ngo urihuta cyane, ariko urumva yuko wari umaze hafi imyaka 4. Hari ikibazo twagiye tugira twebwe, nico nshaka kubabwira, nico cangoye, nuko umushinga wahagararaga gatoya, abantu bakaja ahantu hatandukanye bakavuga ngo Foursquare yashatse kubakira umushumbizo, barananiwe. Rimwe na rimwe abamagambo atangira kubunga mu rusengero. Jewe ko ndarwana kuvuga ngo dushaka abantu babikore, abantu bakagenda bavuga ngo twatanga buriya kugira ngo izubakwe mu myaka 4 yuzure, habe n'afite amafaranga yabo ntibiba byoroshe. Ariko nta jambo na rimwe nigeze numva kuri Pastor Kado.
mu nyemere dukomere Imana amashyi. Ndabizi habaye presiyo ikomeye ku buryo habaga na presiyo imwe ntabizi ko nzizi zimubwira ngo inzu yarabananiye bigenze gutya twebwe turayubaka yuzure, ariko muzehe wabyaye umugabo, isubiremo, wabyaye umugabo. Uyu ni umugabo w'ijambo mwojana urugendo rugakomera. Hari presiyo nyinshi twagiye duhura nazo muri uyu muhamagaro, nabonye ko mpagaranye n'umugabo. Reka se nkaho nsoza kuko ndumva ari igihe byangora. Icyo nashaka kuvuga, iyi ni intangiriro y'ibintu byiza. Hari n'abandi benshi bagiye bakora n'ibindi, n'imodoka zaratanzwe n'ibindi biracaza. Igihe cyose umuntu abaye ukiranukira Imana haba hari amarembo afunguye. Kugaruka gushima no kwibuka gushima no kumva ko ukiri umwana mu rugo no kumva yuko ibyo twakoze ubiha agaciro. Sibyo abantu bose uzabikomeze. Jewe ndakora ikintu gitandukanye n'abandi, twaritanze urabizi twagiye dukora ibintu bikomeye, ariko kubera uko nabanye nawe nuko nkubona nuko uteye n'imico wotoza n'abandi ikagera ku rwego rwo hejuru. Arise namubonye none sinari muheruka, yaramaze nk'amezi menshi, n'ubwa mbere mubonye, sinzi ko nari kuvuga byinshi nawe nkabahuza nkavuga byinshi. Jewe ndaheza muzehe inka, mwampaye inka, ariko muzehe yari ataragira inka yanje, yari ataranyirahira. Ndamuheza inka yo kumushimira. Umurimo ni mugari, amahirwe ni menshi, ukomeze gukorera Imana. Presiyo ziba ari nyinshi, ko umuntu azamuka niko presiyo zizamuka, abagutuka, abagusenya, bagira gute. Ubu watangiye kugendera mu modoka, uzuza umanura imodoka bavuge ngo ya modoka bamuhaye, nibagera mu nzu ngo kakazo. Ni ibintu bisanzwe. Ufite viziyo y'urugo rwawe, ufite viziyo y'umuhamagaro, uzi icyo wavuganye n'Imana, ari cyo ukomeza. Nugikomeza, abantu bashaka abavizioneri barahari, nibo babangaba benshi. Turi inshuti zawe. Mvuga ikintu uko cavuzwe naco, ari muri Kenya avuga yuko amafaranga yo kugura imodoka atashobora kuboneka, haje agace kaka video abantu barakanyohereza benshi. Mvuga ikintu muri Foursquare nuwoja kuri fiche de paye y'uku kwezi, umupasiteri uhembwa amafaranga menshi ni kato. Hari igihe bambaga amafaranga birahagarara, nabwo n'igihe bambaga amafaranga. Ibi ndabivuga comptable wacu hariya, beri n'umusinyateri wa konti arabizi n'amadetaye. Amafaranga bampembaga nayo bamuhaga, diferanse yari 140. Murumva yuko nkaho ari kimwe. Rero ntabwo tutigeze tumuhemba neza uko tubishoboye, kandi turifuza yuko byakomeza cyane. Ariko ntaco wokora ngo abantu bareke kuvuga. Buri muntu avuga icyo ashaka, kandi bagira uburenganzira bwo kuvuga, bazavuge byinshi, ariko igikomeye ntiyumvishe ayo majwi. Ndahamya bamubivuze nuko harabajaga madame bamubwira, urabona ntibabafashe neza, uje kuri moto. Jewe muri uyu mujyi wa Kigali, nagiye mu nzu ya mwene wacu, kandi sinza mbivuga mujora, nzamuvuga mushima. Nagiye mu nzu ya mwene wacu, arambwira ngo mfite imodoka naguze, ndi mu gufata abakonvoyeri, twagenda bakanyiba. Niwe nabonye mu bana bari hano mu rugo twoza tujana. Nagiye za Ngororero, kazaja zangora kuri Linyanzo, kishuza amafaranga. Nari umunyeshuri muri kaminuza mu wa kabiri w'amategeko, ariko mu biruhuko byose ngakora ko kazi. Sinza mbafata nk'abantu batamfashije, baramfashije. Ni inshuti, ni umuryango ukomeye. Rero impamvu mbivuze nuko abavuga baba spekira inzu yabananiye kuzura, pastor agendeye kuri moto, kibaye ikibazo gikomeye. Ubu sigaye ntinye no gusengera abapasiteri. Nuko ngo umupasiteri uwo ntarasengera kandi mpaye mbona mu muhamagaro, nzamusengeraga bamubwire ngo inzu yawe iri hehe, imodoka yawe iri hehe. Rero
nimuzumva neza buri muntu agira igihe Imana izimusurira. Dukomere Imana yacu amashi. Buri muntu agira igihe Imana mu bukwe bwabo. Mana yanje nagiye kubwiriza kwa Minyone, mfite imodoka ya Mercedes Benz, mpageze irapfa. Ngiye muri garage ya Mercedes Benz iba hari hafi yo kuri Zion, bampa devi ya 5 miliyoni. Ngenda Kinshasa nari mfite igiterane, hari hasigaye cy'umurimo ngo bakora ubukwe. Ngenda ntazi uko nzoja mu bukwe bwabo, ntazi uko gahunda zizagenda. Imodoka nayiparitse burundu. Mpashitse umunsi umwe natumiwe n'abakongomani ja mu gitarama ahantu, umuntu ampeza imodoka ya Land Cruiser. Cedric wo muri Joyous na Alarm arabizi, yari imodoka yabo. Uwayishuye nuko twari duhuye. Bishaka kuvuga ngo iyi Imana yaciye inzira. Oh haleluya. Imana yacu izimenye igihe dukeneye ubufasha. Niba utaragerwaho, ushima Imana kuwagezweho, nawe uri ku rutonde. Nuzajya ubona umwe avuye mu nzira uzuvuga ngo twari ku murongo runaka avuyeho nijo hegereye. Ndumva ndavuga amagambo menshi, narangije no kuyavuga. Nongeye kubashimira, turabakunda, turi hamwe kandi muri umugisha ku mubiri wa Kristo muri rusange. Rero nari nasabye indirimbo ariko ndabona murabishobora. Mwosirimba muze mureke nsenge musirimbe. Ndasenga abashaka gukomeza dusirimba turacasuhuzanya. Ariko ikintu kitabaye gikomeye, nta maturo yigeze atangwa, kandi yari gutangwa niburaga tukabona envelope. Urabona batakoze depense, nibashireho nimero yabo hariya, hanyuma na dukore n'akantu. Sinzi ukuntu birori nyine yabitinje, abantu baragenda. Ariko naherutse bahe badukurikira bageze nk'igihumbi. Abaye badukurikira rero bakora ikintu gikomeye. Yes, nico ngico. Reka nsengera amaturo, ababikora babikore. Mana ndagushima kuko uri Imana ikomeye. Ibi byari ibirori bikomeye. Iyi ni gahunda yawe. Gushima n'ubushake bwawe. Ijambo ryo riravuga mu Batesalonike ba mbere 5:18 ngo mushime. Ndagira ngo sabe komite itambuke hano imbere. Komite itambuke imbere. Komite mutugire vuba mutambuke imbere. Abantu bashinzwe kutuzanira impano zahageze ziri. Reka sabe Apotre Jacques atambuke anyambikire, atwambikire umudari twateguriye Rushambara nk'umuntu wari uyoboye. Umwambike natambuke imbere, mwambike uwo mudari. Uyu mudari no kukubwira ngo warakoze, nta kindi kintu gikomeye twakora kirenze. Nico dushoboye Imana ya Israeli gukomereza amaboko. Reka nsabe Pastor Bishop Alex atambuke anyambikire Mama Ange Nyarukundo, izina n'iryo muntu, anyambikire umudari. Mama Ange, nta kirenze ico twokora, mwarakoze, turabakunda. Ico umuntu abiba azagisarura. Reka nsabe Pastor Bishop atambuke. Bishop Francis anyambikira umudari. Mami, Imana y'Abaheburayo ikugirire neza mama, umutima mwiza w'urukundo mwatweretse. Shaka kwicara. Ifoto
Fato reka nsabe uhagarariye Karisa arahari ntahari. Reka nsabe Shaka atambuke ahagarariye Karisa. Reka nsabe Pasiteri mbere abagabo uhagarariye Karisa uze kumudushirira umubwire ngo Karisa turamushimiye cyane, ubaye Karisa ku rukundo rwinshi wagaragaje mu kudutera inkunga mu kubana natwe mu gikorwa. Murakoze cyane. Reka nsabe uhagarariye Mitera, reka nsabe SG wacu atambuke. Mitera asigaye atuye muri Canada. Reka nsabe Pasiteri Jean Paul atambuke atwambikire Mitera, ahagarariye Mitera. Murakoze cyane. Reka nsabe umuryango wa famiye Mugunga tambuke baduteye inkunga ikomeye. Turashimira umuryango wa Mugunga duteye inkunga mu buryo bukomeye muri icyo gikorwa. Reka nsabe Pasiteri Aloys atambuke begere kuri kamera. Murakoze cyane biruhishe. Reka soze shimira mufasha wanje mwiza cyane. Ndashaka namugeneye impano, nziza muri ibyo bihe byose mu rugendo. Kuko yabivuze byari bigoye kugira ngo umuntu uri muri ubwo buzima bugoye akubwire ko akwemeye kuzabana nawe kandi atizeye ko cyangwa atazi ku bihe byohinduka, bikaba ibihe byo kuburara, bikaba ibihe byo kubwirirwa, bikaba ibihe byo kwambara ubusa. Ariko ibyo byose ntiyabirebyeho, yakoreye mu kwizera. Umugore w'intwari muri urwo rugendo rwose. Mu by'ukuri mu gipasiteri dukora, gipasiteri ni umurimo ugoye, ariko mu gipasiteri kinini dukora ni umuntu udashobora kumbangamira mu masengesho nagiyemo, mu mavugabutumwa, niba ubana n'abana, niba uba mu muryango. Ndagushimira mama w'abana, uri intwarikazi. Reka mushikirize impano namugeneye. Murakoze. Turashimira bamuvuze, dufite umudari twatekereje ku muryango wa Muhoza
madamu we natambuke. Bagiye ashaka kuba bagiye, bari bicaye hariya bagiye, ntacyo tuzamushikiriza. Reka nsabe famiye Bizimana batambuke. Mama ntiyaje. Uyu muvandimwe kuko yabivuze mwene data yagiye akoresha amanama menshi kugira ngo uyu munsi tube turi mu nzu yacu, yaradufashije. Reka nsabe umupasiteri Pastor Ben atambuke. Reka nsabe, murakoze cyane. Ifoto. Reka nsabe umukozi w'Imana watubwirije Wilson atambuke. Reka nsabe, hari umupasiteri undi ego Bishop Alex atambuke, amuduhere umudari. Reka nsabe Gwereka atambuke. Agiye kudufatira umudari wa Frank. Frank umuririmbyi wacu ba muri Amerika. Turashimira Frank, yagize uruhare runini mu mafaranga y'Yesu. Yagize hari amafaranga yanyuzeho, hari amafaranga yanyuze kuri bariya abakozi b'Imana. Amafaranga Frank yatanze yagazamba bwaca kanyoreza, bwaca kanyoreza, bwaca kanyoreza. Sinomenya kumenya uburyo namushimira, ariko ndamushimiye ibyo abyumve. Reka sabe madamu wanje amwambike. Arakoze cyane. Reka nsabe Alarme, umuryango wanje wambaye agatuti bwa mbere. Alarme n'abakozi b'Imana kuva mbere bagihamagarwa bakiza muri uyu murimo, nibo bantu bantwikuruye bamba agatuti ndabwiriza mu bantu. Madamu wanje yabavuzeho, ndabashimira cyane Alarme, ndabakunda cyane Alarme, muri abantu bakomeye ku buzima bwanje. Reka nsabe Alarme, sabe representant, sabe vice representant, sabe SG atambuke. Reka nsabe Bishop Nubwage tugiye kumuha ijambo, ariwe unyambikira. Ihangane anyambikire, mwigire hino muje imbere, anyambikire representant ariko nk'umuryango. Ese ko uja hirya wa SG yego, anyambikire Alarme. Bamaze ifoto nako ifoto barangije vuba. Murakoze cyane. Muryango wa Poso ari umuhagarariye, twasabye Calvary. Apotre Christophe ari umuhagarariye nk'inshuti yacu kandi nk'umuntu babivuze waduteye inkunga ikomeye. Reka nsabe Pastor n'ubundi Aloys utambuke.
tumwambike umudari. Murakoze cyane. Abanyuma nashoje, reka nshimire bwa nyuma soza, reka nshimire abantu bakurikira. Reka nshimire timu yadufashije muri Amerika, yari iyobowe na Pasiteri Kazitunga, yari iyobowe na Pasiteri Muhirwa, yari iyobowe na Pasiteri Tito, yari iyobowe na Bonke, yari iyobowe na Nyahoza. Abo bantu yari iyobowe na Dairo muri Canada na Museveni. Abo ni abavandimwe batuye muri Amerika badufashe muri kiriya gikorwa cyiza. Reka mvuge hejuru y'umukobwa witwa Solange, muzara wacu tuye muri Amerika. Niwe muntu umaze kubona imodoka, Imana nyine yaduhaye umugisha w'iyo modoka, yiyemeje, mushimire cyane vuye ku mutima, yiyemeje kuzoza mpa esanse ya buri kwezi y'ibihumbi 250 ku kwezi. Ndamushimira Solange, Imana y'Abaheburayo izohore imugirira neza. Ndashimira timu yo muri Australia iyobowe na Sengoro, iyobowe na Kimazi. Abo ni abantu iyobowe na Alex batuye muri Australia, hari inkunga nawe yavuyeho. Ndashimira timu y'Iburayi iyobowe na Zabakiza, iyobowe na Esther, iyobowe na Keri. Imana y'Isiraheli ibagirire neza. Ndashimira umuntu witwa Serugo ubi Burayi, wadufashije cyane guhera inzu itangiye. Ndagira ngo iyo gahunda yayikoze nk'umwaka, yoherezaga amafaranga atari munsi y'ibihumbi 250 ya buri kwezi. Kuva inzu itangiye yabigiranye umwaka. Ndamushimira bivuye ku mutima. Ndashimira abantu bakurikira. Ndashimira famiye Alexi, ndashimira famiye Ale yadufashije, babivuze, baduhaye ibikoresho by'inzu. Imana Isiraheli bagire neza. Ndashimira Aimable ni wa mukristo wacu, wadufashije kugura ibikoresho byose byo mu nzu, amazi, biriya bintu byose byo mu nzu, yabikoze neza, turamushimira. Ndashimira Alexi, namubonye hano, wadufashije, niwe washize westari ibintu byose, umuriro, yabikoze neza. Alexi ndamushimiye cyane. Ndashimira Aimable, nawe yabikoze neza, adufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndashimira umuntu wese tidushaka kuvuga urwo rugendo rw'abantu benshi ko bangana, ndabashimira. Reka nshimire famiye yanje, mu by'ukuri bambaye hafi. Ndashimira Alice wabaye mu mwanya, atugirira umutwaro. Abakobwa sinzi baremwe ukundi kuntu, ni umuntu umunyamutwaro ukomeye cyane muri famiye yacu, ni intwari kazi. Imana y'Isiraheli imumugisha. Ndashimira mushiki wacu ubi Burayi, Murekatete, ni intwari ikomeye muri urwo rugendo rwose rwo mu butayu, yakunze kubana natwe, ni wari uduhetse muri ibyo bihe nka famiye. N'ubu akora imirimo ikomeye cyane umuryango wanje ndetse n'umuryango muri rusange. Imana Isiraheli imumugisha. Ndashimira Ombeni, abo ni barumuna banje n'abashiki banje mvuga,
bagendanye natwe mu rugendo rukomeye, ibo bashyitsi Burayi kera babana natwe muri ibyo bihe